Melaika
tiba-tiba wanted noda sabit terbayangkanlah ada yang salah tiba-tiba wanted noda sabit hadiku berapa doa harap mendamai syarakat tinggi di pemakaman terhadilaka harap mendamai syarakat tinggi hadiran kembalikan kenyaman ingat kemana ingat kemana umat itu Allah selamanya malaikat umat itu dari selamanya malaikat kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman berganda fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran berganda fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran Allah Allah kitab Al-Quran kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman berganda fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran Allah Allah kitab Al-Quran surah Fatihah dalam Al-Quran dalam sembahyang wajib tabasyah Allah Allah surah Fatihah dalam Al-Quran dalam sembahyang wajib tabasyah sesuai hanya surah Fatihah sembahyang sawai saudara sesuai hanya surah Fatihah sembahyang sawai saudara Allah Allah ya saudara kitab Al-Quran kalam Tuhan berhati orang beriman kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hidup orang beriman berganda fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran berganda fahaladum Adam sayudim basyik kitab Al-Quran Allah Allah kitab Al-Quran ayatul kursi dalam Al-Quran qadu sembahyang sunat
تباشى الله الله آية الكرسي dalam Al-Quran Allah selamanya saudara terbaca sosok terbaca ayatul kursi lembah bertitip pada masya sosok terbaca ayatul kursi lembah bertitip pada masya Allah Allah dan masya kitab Al-Quran kalam Tuhan penuh wal iman kitab Al-Quran kalam Tuhan penuh wal iman fakadafa sakit Al-Quran fakadafa sakit Al-Quran Allah kitab Al-Quran dalam Al-Quran nasabtu surah fala rayatan صوت بشر الله الله dalam Al-Quran nasabtu surah صوت شاء صور يبان صوت يبان dalam sembah yang صور تباشى صور يبان صور يبان dalam sembah yang صور تباشى الله الله صور تباشى كتاب القرآن الله تعالى بنجت إلى بنور بنجت الله تعالى الله الله تعالى كتاب فيمكن بشكل كمال القرآن بقنا فعلا نورانا فيمكن بشكل كمال القرآن الله الله كتاب القرآن